I'm just thinking around. Ngayuri atiriri. What if Tash decides to sue them? Ayo the mararuta allegations cia kumuigirira ri. Ayo the mararuta allegations cia kuga noeke niekire. What if he decides to also sue them for defamation, for character assassination, for defamation, kumutukiria ritwa ri, na ndeto icio ciothe marauga no mone tangi kana kairitu gaka angikorwo ndekite na ni aronania in the limelight ni ekaga wega na ciana citire no wa kumuaccuse ri, kana ona macaka ya moiburio maya maraiburanio mekeke manago hope matigwikika gutwike nima mwana witu arirwo ni leukemia na mumuigireire ate niwe wahuranite ri, agigacoka nake thigoti-ini asiu andu aya ni undu wa kumuthukiria ritwa ri, na hau hagathie atia ni uwi nikio ndiramwirire mundu agirirwo ni gukira ki na ndukamenyeke njira ciaku ni iriku, ndukamenyeke uria ureciria, especially ungirora wone ino ri battle irorete igoti-ini, na nikio ndiramwiraga Tash ti mukigu ena lawyers nena andu aria mamutarire makimwira wikirire ki, na wandu akorokoro ri na thu cia mucii ri cikiruta guku icio-ini na TV-ini na limelight-ini na social media maroka kuripuka. Hindi ria moka waripuka ri mundu ria wi mwena uria ungi ni angetaga uria urauga na akamenya ri mwena uria ugereire, koguo aga-counter ni aga-counter uria urebanga, tondu already ni wamwenderia meciria maku, ni wamwenderia uria ureciria na intention ciaku, na nikio arakirite tondu na arakiugaga atiriri ndiragithii igoti-ini gwika atia, ndiragicokia ciana njuritio ki ndureke mambe mathi igoti-ini nigetha nyone niki maigirira metha-ini nigetha nani njuke na defense, na nikio ndwagirirwo ni guka kupayuka, ndwagirirwo ni guka kuropokwo. Ona ya marera ciro IGP ati arieri ciro ngiraririe uge atia gite tokinya kiambia gieterere one mwifangite atia, one murathitanira ki, one murathitana atia, none niki murenda. I said this is a very complex case na andu matige guthaka na case ino no ikurambe biciritie ni urathie kuramba mundu uria ungi ugithi kumuthukiria ritwa, ona no urusi ginya ciana icio no urusi property, tondu kwanza akorwo ni rigo ati mundu uyu ni mani atwarite ithigi kana ni okire mucii na mukiria kiria arehire kitawaramba sana.